Mugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Omwanchwa omorigereria karibu sana na ndege kipindi cha leo vitile na Dr. Kena Moses mkuru wa daktari ya World Fertility Centers. World Fertility Centers notuwate kliniki ya Bosongo ate nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Leo tukua ni uburyo bwa asthma. Tubone mbura ya chakire mekere mbura ya chakire mnabona iga abantu babuga asthma bagucandika sana kagera eninga kiyobukendo so tukwa n'uburi bwa asthma so bibatinga abantu bali buga tishide bamenye nti abantu bakora bakinya gitari tubakonye bawene banyara gusumbuka gutora uburiro bwa asthma. Asthma no burwaire bwama buse lang uruire bwa lang uruire bwama uri ubugo cyase ege kuba kiyago no buruire bwokomanya umubere ingakintambe ibona uburuire busumbwe tabantu sana abantu mbali batari kurara butuko gusa twalinde umwa asthmatic attacks, acute attacks asthma. Bakuri nyonya gitari mara gatatu butuko mara kabiri butuko bacandegete ngambata minyo kinya gitari na barasi ubugima bwabo. Injira yokwe yana ya collapse. So abantu nabange bacandegete ubuzima bwa asthma. So gatori nga kiasi nego cye somubere. Asthma nekro injira yokwe yana ego chiagotea ingira yokweana eco reduce in size so kwanyoranga mbeotiligo sogo chisama mnetakeire na mbeotiligo sogo kuwe sama mnetakeire tunyolega tumanyiga kwamba embeo wase oxygen is so important ya somube wango bwago mbokoraga utabuga ti oxygen. There is no cell in the body that colleagues without oxygen. So umubiri nutagete embeo. Embeo nene kwa tuwatwaro moyo. Mwarulile ngekinero wanduwaku ule embeo nyagitari ere very expensive. So goikatumanya nga goikembe so umubiri egere echikolente yentu nga compassion. Yani nga kumunu kuendagira kunyari kanisa umubiri. Without embeo so embryonary very important. So if there is going to be an okona cheka kwembeo nga yani mbeo tili chikose umubiri unetakiye then it will be a big problem. So asthma na tebire nga nekrenjira yokweyana yagoteire in size bono mbeo tili stress umubiri unetakiye. So the question y'abantu bakuri nginga ngakembera ngakingira yoko yana eragote umurire bwasima nekero ubunyamasi bw'omuntu ubunyamasi bwago bogo colleagues wetani na butatakiri. So overreaction of your immunity, overreacting of the immunity ubunyamasi bwago produce a lot of histamine. Histamine yeye yagera bone ngira yokwe kinyama kirenze ngira yokwe yana kiagotea ya contract. Alafu nani ngira yokwe yana ya produce a lot of mucus. So mucus no kugotea gwenjira yokwe yana okuba kinyama kya contractly eye kolent no bunyamasi bwago ekerubunyamasi will produce a lot of histamine, and this histamine
yagera enjira yago yokweyana ya produce a lot of mucus enjira yago yokweyana yago tear in size eyu yagera na asthma egocheigo asthma ntobwate type ubere ntobwate what we call extrinsic asthma and intrinsic asthma. Asthma y'abana na asthma y'abantu abanene. Asthma y'abana nane ntubwate asthma y'abantu abanene. Tetubuli tubulira naki abana bakonyora asthma because for abana bange babwate asthma nowadays munetalingi kale. Asthma y'abana mono egocha okuba omwana owekera kuba monyolire wacha kumuragiri mapema endagira ataraike emyaka ey'okuragirira tokotebinga abana bosaba subatu bakonyora abana igwa makikanya gitari onyego konyora omwana ogo make sure nkogendore antenatal clinic kwegwa magizo ngikikulemba omwana ogo ali se clinic ya antenatal ngote utolenga omwana owo ikomo omogonki exclusively tubase ko mwakende yons for 6 months umaja ko mwendagero umaja kora bintu kuma winning lakini bono matukai abere gasien ko naro jumu muskete goro na manyete abugatu mwana nkoro mwana ngatabuga tiafi buronge no mwana mubele lakini abuga tafia ngo muboni ngo mwana ngo mwana ntagiti kogonga ugoje ko akajera ko mwendagira kale atari kemitingi sita obeiro monene mubere lakini nabuga tafia karo kumorigere no. So what am I saying omwana ogwa kibise kini watebu natobase ko mwandagire nte mogonki mitingi sita wacha kumwendagira mapema wacha kumwa amabere y'eng'ombe ataraike mitingi sita wacha kumwachi ndagira ataraike mitingi sita. Do you know what will happen? Omwana ogago develop what we call autoimmunity ubonyamasi bwae bwacha kurwanya umubiri oye so end up gutwara asthma. Iyo ndugiye kaberekera rento burure bwasime sabana bake is infection kisege kuba umwana ogutwara pneumonia inzeto kumwenya gitari bwango watika pneumonia ya salia maye. So with time mwana uturi kumwenya gitari atwa anyole treatment mapema kwanyoranga umwana ogutwarire asthma nangenda gotero. Ikintu kya gatatu is immunity. Umwana unabwa tubunyamazi wisaini bokolega so wikuburi ki umwana wonko muore afingia nko muore ubunyamazi nabo takire lokia kwanyora umwana owo iko kumuragerie ndagererie comment ubunyamazi oko mwendagira etali comment ubunyamazi oko mwachi ndagira kyetuka oko mwesukaria kunywa nyingi ayekeresa kerete kankorani nyorari stage karoba bago travel okonyora omwana obo omwete rolpo naro kumugorera ebisuguti na byuko mugorera ekero ku supermarket n'ebisuguti y'umugeti chocolate y'umugeti ukira bana babo bagutwara ubunyamasi bw'isayini ebiracha ngiye kolenta asthma environmental kayo umwana ogo kumukinde abantu bali bamenyete si factory kire ese factory ere kurushubo chafu no menyete bikokori yasibete asumwana ogo akonyore mbere ngiya so mbere factory waste smoke ko ese factory chemicals from the factories ndo bamenyete naibasha esa mauga akolega asi esa mauga agosiara chemicals esa mauga wono kwanyoranga no beto mwana ogesa mauga aligopia esa chemicals this factory pollution yagera umuntu twara yasalinjira yokweyana yalentasima. So you have always to ask yourself what is the environment menyete
Number 2 ndagira kinkuragira egere tubuze gutwara buri wasma bwo bwatware familia abana mbali bo bwatasma eso kole ese mwana ye familia. So asthma ero y'abantu abanene ngige korenta mwana tebire asthma y'abantu abanene regocha okuba mono environmental factors mere korenta asthma nkayo menyete natogenda gukwana omenyete ese pollution yere iguru murabona umuntu agakora kwa mfano ese factory na tebire umuntu wakore gasi ase petrol station pollution iliyo konyora yasali your airway yagera yakorentera asthma twatebire nga ekwerende endagera kyokoli endagera yeduka mono ebwata lot of chemicals ego interfere n'obunyamwasi bwabo immunity yabo bunyamwasi bwabo kibongana obwate okanyora TB tuje kurwali bwangu egasalia mao. So ebintu nebinge a family history ngabona bali babwate family yabo bwate bwo asthma. So asthma nabera je because of so many reasons. So Nake bantora kwa bamenga banyoro buri bwasima ngira kora umwenye mwana ogo banyoro buri bwasima abana bake ibabwate asthma lakini taiko gunduliwa bwango so mbu ya make sure nko iro ka mwana ugatwarire some symptoms mureire nyagitari aroro no munyagitari bw'abana nabora nyingo mwana ugabwate asthma and you don't know that. So nakyura koro umanyinga n'ubwate asthma usendi mbanye cyo korora umanyinga n'ubwate asthma. Number 1 wheezing ekero umwana owo ige kuba kego cyura butuke kararaire okoro umwana ige kuba kego cyura eyine sign is symptom mwenene y'uburiro bwa asthma yani embeo ekubugire cyuri because inchira yokweyana yagoteire so umuntu umwana oyo so umuntu uri nago giso kembeo ago so kembeo ego cyura a wheeze so kero kwa rira wheeze that's the first symptom yo kumanya ki nabwanje na nyuburo bwa asthma. Number 2 oko nyege kubo umuntu ago ikaransirete chest tightness again togia tori ilwe sege kuba kiago getali kugororo so chest tightness okume kuba kiya kubwatire mono ine symptom number 2 y'uburire bwaki uburire bwasima. Number 3 difficult in breathing kweyana kwago nkoli boronge bosobwata what you call shortness of breath uywetene agaje sinde nyumba mbeo tisaini ngainda nyole mbeo so what ya bantu ngikora kitisha mbeo tisaini bosobwacha koria soko genda gochi ekero kore mbeo tago isaini eyine symptom mwende y'uburire bwa asthma. Burire bwa asthma mkorenta bore okoroso mubere because you don't have enough oxygen so you are weak tobwa tinguru choko kora chigas because imbote liko so mubere mesaini egere go konye kubunendagera so ekrokoro bwate tobwa tinguru to kunyara gukora kendi yesu nutakere gukora kendi yesu. This is another symptom y'uburire bwa asthma igimanye nebinge bigocha lakini kararigererie bitatu na kwanire nubwate a wheeze kuba gocyura nubwate chest tightness nubwate difficult breathing nubwate shortness of breath nubwate okoroza gorigoro saidi nubwate shida yo kurara turi kurara boronge botuko inabimanyi yo kuri kwatanga kina wora nyanga na twara urubati uburire bwasima oro bwasima bono kwabunyo n'ubu bwate ncyo wente gukora nambeyemo no gocenya gitari
ekero gwakire nyagitari ntumuna abanyagitari it no to make what you call a diagnosis. Na kitokorora a diagnosis. So when you are here, nyagitari yetu ya world fit, nkongero solo muchando gonorori nanyo tegerera. Origereria egesege ekwende egekuba kyane nimbwate what you call a stethoscope. A stethoscope eye igasiya no kutegerera egekuba kyaunga kigokora ikwende. So when you come here, now listen to your chest. Na otokoranga no bwate burire. Na otongotegerera ndo siko kyaungo churakere. Onye kwa kyaungo chura ngotenga no bwate burire bwasima. That's number 1. Number 2, na botora run some tests as well. Na botora wake ebicha. Na botora pimembeo uko egoseso moro kingana. Tumanya kumanyanga no bwate burire bwasima gosenoti. So twanyole nga no bwate burire bwasima. Nkitogwente gokora ngo bwate burire bwasima. Nkitogwente gokora. Onye kubwate burire bwasima ntogwente gokora na kitura gokonye egero gwa no burire bwasima. Asthma nkogwenere especially asthma y'abantu abake. Abana bakabali bo batasima ibakugwena bwango sana. Lakini abantu abanene ngotekere time. So the first thing to gukora gesinya gitari is to make a diagnosis. We got to make sure that wamenga asthma to kurwali usini infection yobwa. Because amorwe nara mange ye kuba abwe akolente shida mune etwa tebili symptom na the same. Ntuboto burwa bronchitis. Bronchitis, infection of your bronchi. Bronchi yao yatwali is a problem. Ntobwate asthma, ntobwate TB, ntobwate pneumonia. Amaruna manga ya jigi kuba. So to make a diagnosis so important so that wamenga kitoko enda gokwa. What to make a diagnosis wanyenga ki no bwatu burire bwasthma. How to approach it? Egero wene. I want you to look at this. Number 1, tuatevilenga asthma no bonyamasi boku gosumbua. Obonyamasi na boko rentereme chando. So onye ntoko kweyogoli kuligeria mangana y'obonyamasi toko wena. You need what you call immunomodulators. Immunomodulating itoko kwamba yogali yakikuligeria obonyamasi bwa unga yaya nko misoro muberogo. Tokaji obonyamasi mbogo se kukomisa. You need immunomodulators. Number 2, twarorenga asthma na buranyanga no bochafu bonge burasa manyinga. So you need what you call antioxidant detoxification. Ntoka turusi bochafu buri bwaso yesa manyinga ime egero bunyamasi mbonya kurwa ni bochafu. The chemicals yaso yesa manyinga ime wikachirusi which chemical jintari. If you have heavy metals, with heavy metals yerusi. Or if you have what you call free radicals, yaso yesa manyinga chinyinge wika free radicals chirusi. So you need immunomodulating, you need detoxification ya manyinga. Number 3, nota kira mariogo ako reduce what you call inflammation. Enchira yago yo kweyana ya very inflamed ya sambekire. We can reduce what you call inflammation enchira yago yo kweyana. So you need what you call anti-inflammatories. Again tukende utakiri kya maana nenkira yago yo kweyana ego kiboronge. So we got to kuliya mariogo to make sure ngira yago yo kweyana yaigo kire embiongo soere sama ama agubuya nande embiongo sokere kure sama aboronge. Mweto mwancho murigereri nje no munyagitari. Nani nabero munyagitari myaka mingi. Talibona jaje to munyagitari. I have a lot of experience. I've been practicing more than 20 years with Nyagitari. Now, in Kenyatta National Hospital, Nonkolete Mbagazi, Ikwerende, I chill out of the country, I know what I'm talking about. So, what I'm saying is that, Urebuas Manko Wenabole. So, Vase, Uma told the link to the Ribago Kurwari Nyagitari, in Chomboli is what you call palliative care. Palliative care, Nekero. Togo okwe wa mariogo enjira yago yo kweyana yeigoka.
munabona ko yana kwa inhela ingira yo yigoka amalyo gali anya gitari nabwate what you call steroids, and the steroids have very very bad side effects. So go konya kile soko yana, lakini in the long term buja kwa kina na maruira ande so murogo buja konya ruburu sukari, buja konya ruburu pressure, buja konya maruira mangi bono ne ngo konyere yes, lakini not engaki entambe. So what you need as a patient is a solution yoburire bwabo obwenenga kientambe, and that's what you're trying to offer at World Fit. Onye kubote buri asthma, it's important ngo kesi ngitari yetu ya World Fit to koro kinga kyura wene again to kendi buri asthma buri buri ngaki again to get to kotanga aggravating factor and the relieving factors. Buri asthma buri korento nembeo nkendu, lakini embe nkendu is an aggravator. Make sure you run your away from the embe nkendu. Igo beke bintu isoka boronge beke kwende ibintu biko koro the warm ongene mask na boko beta embe digo so mete baza ku affect baza ku aggravate urwe kwende mnabono kwende dust wakirese dust yere nyingi inyumba yago nere endabu no begete is it a clean environment, no what ventilation is the clean. So there's other things that you have also to do so that you have to reduce aggravators, run away from chemicals, and agero koli yeduka run away kwenye ku omwana unya kumurira kisoda kichiko makonya say a soda usiti chikwinja, these are full of chemicals, and a soda nebwate a food color is a chemical, nebwate flavor, nebwate preservative chikemike jina chiko so mubere chonspi ichigo kolentera amarweire abantu bari sukari bama kutenga gendo tumie ekwenderi nne soda nero etabwa sukari utoli nkiyebekire mawu aspartame which is a chemical kwagora chikwinje kuora abana babo run away from the supermarket. What was I saying? So the thing tibaza kolentera amarweire asthma ngo wenere ndiyo singitari yetu ya World Fit tutakuonyesha vile tunakutibu na utakuwa mzuri. Esenya gitari yetu ya World Fit nasma yoka tokurwali no onye kubwate burire bonde bonse bugosumbwete burire bonde bonse bugosumbwete no bwate burire bwa diabetes, no bwate burire bwa high blood pressure, no bwate burire bwa asthma ntoka ndakwana, no bwate ulcers, no bwate hemorrhoid, no bwate arthritis, no bwate mugongo koroma, no bwate stroke. Burire bonde bonse bugosumbwa to volunteer against gitari yetu ya World Fit. We're going to make a difference. So go na mangi to kurwa gitari yetu ya World Fit. Burire bonde bonse volunteer bang nambale bata nkonyora abana. I was so happy the other day. Munaro kitega musubati kitega tali nkonyora abana. Bono nyolira abana batata bagima. Andoche wetrase e group ya WhatsApp na begetu. Akanga kresi onde kitali nkonyete. Iveje senya kitali to akonyira abantu abange bate konyora abana banyolira abana. Kurwo gembo kyogoro wacheva. Tuakonyira abantu konyora abana onye kubote shida yo konyora abana injo senya gitari yetu ya World Fit. Senya gitari yetu ya World Fit bono iga abagaka tuabarosi babeira bagaka bagabarata inkole ma completely bazo bali ko mugondo basujukole, lakini bono iga abagaka bangi ibago senya gitari yetu ya World Fit because tubwate yogo likoro kunga yoimbe ni ntuye katubwate senya gitari yetu ya World Fit. Iyo geri yoimbe likoko konya sokolema nande lyago konya e prostate ya tebase konenea bakambali wote kwande bakogende chobo tuko mara 5 mara 6 mpaka mara 10 usiku, you can imagine kali korara agosumbwa kwande cho kereta igomba likunyara kotwaro usingizi because the prostate yabo yakoreki yagarire oni lyoge lyokore mu mugondo ligo konye prostate ya tebimba nande lyakonya osomangana yokore mu mugondo wani mbaro bukombe bwa boro butali kubwa jinguru bwatwaro bukombe bwa kwali makinyambi kwa rusuya. So onye kubote shida yoko le mugondo injo singitari yetu ya World Fit. Nyintari yetu ya World Fit bokan turabantu chikemiko sana bantu bari bagutumie dae
ebwate chemicals edaye yogotumia ebwate chemicals na bere ikibotuko ekoleki baadaye ekole ntraburire bwa cancer tuarentire daye ere natural daye iyo ekogokonya tubose kubika chemicals ya sumubiro so edaye no tubwate nyintari yetu tokonsingi 200 so onye kubwate eshida ye daye yani eshida tukia ya bere ndabuta kitemwame edaye nere gagere natural engi ya gutumia chemicals kiri kibara otwaruburire bwa Alzheimer obongo bwabo bogote bwango otware goti called dementia ekole ndere problem neyo so inchuga ntubwate binte binge sinyagitari ya walfit Eritrea ni Dr. Kena Moses ngorwa sinyagitari ya walfit health centers health centers ntubwate kliniki gabo songo igase nyumba ya Uhuru Plaza baratama Uhuru Plaza injumba kabosongo toza kobwa ko kabosongo injuma rigiti woli marigiti nkayere njubaka marigiti asi kibucheri kire ebucheri yo mweri gocha mate nyumba nere kurunga Uhuru Plaza so ime njegoroba ya gatatu room 307A no konyo nyitari yetu ya walfi nando byabo bosongo gaiga ninche ngotoka so onya turanyoranje ngotora ikeze nyitari ya walfi make sure nga njoko nyora nyitari yetu ya walfi gabo songo ntobwate clinic yaso muchwel Loret na ntobwate clinic ende gari karatina nkede namba ne simu 0722 245763 0722 245763 mbia muna sogo tuligereri obo tukubia Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Uya kegemo Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwakiro Omwanchwa omorigereria incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikeria serikali ngichwera kwa nigorengane